KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hakasngi palai jong ka khatnreu tarik ubnai jeleu arajar arpuar kala kenno bakala jing kelak balakular da ka National People's Party shwa ke election arajar khatpra minta kala be kerthem yaki pajba syariat sora Vice President jong ke MP YC uba ban piralang basayo mai hakajingya kren matkilat pathai khubor ulakin thoru ya menteri rangba ka jelna ukonrat sangma ubala jurwai teng ya Jingrwai Winds of Change, ka Jingrwai Bapaunam jong ka Kinhon Rwai Scorpion, da ka baong, bakata ka Jing ang note jong ka NPP banwan ra ya ka Jingkela, kalalong penban ka ba ima hado kata-kata, namar baka laway jong kipaj ba nong song shnong ka Jilla Meghalaya, menta kidon hatmier karyan. We've tried to bail out the MCL many times. We have tried to bail out. We have tried to bail out the MCL. Pun sale. Kadang ka pun kijing duna nakaliang jong ka penyai ke MCL kawai ni kita duna di staffing te kumbalong na MCL pan ni happen pick perspektif jong ka government kani ka government ka kamat privatize kumno te kijing duna na du department syang na kuno sa wa pshimti ang sarkar po sa NPP ila da kulari pagba at province of change Like the Ruai CM doing Ruai Winds of Change. Ringi ta Winds of Change kanang ima ba. Kanang bet mas kiriat seorang. Baik ba jung ila ha tingeru riat mata. Tipu keno ekonomi swa pi kalau umne be. Nong kai football kana khasi jung ki football amar ka ugu ki kita ki mentor jung ki kita ki icon jung ki player ko Messi Ronaldo. Ka sarkar jung betul mentapan ka benchmark jung ki sarkar badet. Kaya boleh suka berjuang, nak orang ngin kumbalik maki, pen kambah kan. Jadi beliau minta kita change Kongres, beliau minta bukan Kongres menjuang, dah hampir, dah nak sama dengan teman management background, IT background, we'll make sure bahwa MCL kan imbiang. Ada ke MCL seorang kan im, ada ke seorang ke burom juga Meghalaya ke seorang. Proper consultation bagi nomor yang tuhi. Tadi kau isya, ini harus tuh kerjing semua juga nomor yang tuh. Kata kinong tuloy ako MCL kikimen po nandun ko joint venture bukan kiyo ko komiki papalan in support kata kata kinong tuloy po ng MCL pag stu bukan kata ka kajingmay ka existence yung ki yo bak cut down on the number of employees kunta terter niya pa sutu ka settlements kinong sora swa kat kung bi mangingi sutu kat kung bi Congress mentara de bangin PDM Congress pa bun ki fact ban PDM ka MCL pa ki bun ki factors mga panya take into consideration ka feel hangno ka duna hangno te ban supportay hasun tingim la ada Tengi apa nyai sentimen sepat ban, iman tu suatu kamhan. Jika sepat ban kuat benar kita ni kongres ni dalam sekat sepat ban. Tu ni kan seorang di beri bertahan sila iba imak MCL tu supply ki mau ki beri tu minta kipat syai kan sarkar tu kumno. Namar uwe minister uwe not uwe. Tempat syai. Ki beri kita nang kila kila selong bulan hasun. Lagi beri kuat yang dawan menu dalam dekat joint venture lalu dekat public entity begitu kan bagi yang kamar panggil tolong makikihun baik. Tinggi ngimlong against privatization, ngimlong against ngimlong tentang public entity, PSU mah. Tinggi semua ban kanu kipat bak nya untuk dikatai. Kipat kada itu don proper consultation kinong train tu par kasarkar kan. Parkin ai ka jawab ka basyai. Upai ba umno concern ka privatize na yan. Upai ba umang ini binyo kaman tu. Kung mangidang kakamanta, kung iyo ko tulap ng siyang, hindi binyo kumjo. Katari ko concern ng train.